Sikubukela ngokukhethekile emsakazweni wababili Hebrew Radio 24/7 uzonke indawo wonke amamambu omhlaba zonke ingalo lapho kufika kufanele khona lo msakazo oqoshwa bukhoma la ngaphansi kwe-Anomite Media njengoba nje sikunikeza leyo nto lapha emakhaya ise-online radio kusho ukuthi kuba seyiqophe bukhona ungagijima lapho kulezo zokuxhumana ku-Facebook ukuthi Anomite Media ilapho uzothola khona lokho esikuqosha namhlanje njengoba sikhamba namhlanje futhi nje sikunikeza ulwazi lwento sigijima naphana ngeqhawe lakithi kunjabulo madoda iqhawe lifike lathi ngishilo nje amadoda ufukala ufike ngesitela sakhe esishasha futhi sisikhotha ngendlela yaso madoda wathi ngishilo nje njengoba ngishilo njalo lami ukuthi sisemsakazweni wonke phambili Hebrew Radio 24/7 ngaphansi kohlelo siyacikoza maskandi show iskandiyani soft life sento music Bhinqa Nation bathi ngishilo nje niyazi uma sokunjalo sisikhiqiza leyo mpahla sisehamba futhi ke njengoba namhlanje sisemsakazweni phambili Radio ngaphansi kohlelo iBhinqa Nation yazi ukuthi ngasithiwa sibhisi yabhinqa kusho ukuthi siyaqoka impahla lezi ezisezingeni ezakuqoqela phezulu nje ngasemabhinqa namhlanje nje sinesihambelo setfuthi ke la emsakazweni esikhiqiza leyo mpahla yamabhinqa abanye futhi bangaphinde besibone lapho u2022 lamanje ngongela ukuthi iBhinqa Nation ngabona abantu abageza kamnandi abaphumukela kamnandi abantu obrand lamakavela yonke into impahla le esezingene sineli iqhawe elilona iowner noma ngithi elilona ifounder noma ngithi elilona ipresident yenye impahla egeza kakhulu egezi amajongo ecija amajongo ngendlela esezingene sekhophela phezulu kakhulu uzakubuza thola ukuthi iqhawe lakithi lingubani ke futhi nempahla engikhuluma ngana namhlanje yiphi leyo mpahla leyo iqhawe lakithi futhi usukubela ngokhethekile njengoba nje live sazona kubabhile radio yakubingelele abalali emakhaya kusuzethu ukuthi ngubani balaleli sanibonani umaster lo okhulumayo umsunguli weCrown Clothing Brand we attract and impress the world slogan sempahla lezi aso amadoda iphuma le ekhezi echelanyeni lesigodini sawukhaya so selishili iqhawe madoda vela shayise ngisike manje yamabhinqa yazi ukuthi uthele sindisile manje la vela shayise ngisingadideka kwanami ukuthi sakuthiwani manje la kunjalo nje iqhawe selishili ukuthi nini lapha lilona ifounder kuyiwona oona noma ngithi ibrand owner ibrand ambassador yonke into leyo ugeza niyazi amabhinqa okaba Crown iyona leli iqhawe sinamhlanje siliphethe lapha e-studio empahla siyigqokile namhlanje sihlobisile nje sizasifona phela kulenza ukuxhumana sabuleke njalo nje yiyo leyo mpahla leyo impahla sezingasekhophela phezulu qhola lithi ufika nini lapho kuqaleni nje usigeza kanye selesizebo nje vele isitrend ngobuhle kwethu impahla le esezingasekhophela phezulu uyicabanga nini lento ukuthi usinikeze yona futhi ubushuko mfowethu ngifike mina kule ndima yempahla 2023 ngisemusha ke abaningi basambona ukuthi hayi ngisasengifishane kodwa yey kuthi egqilaza phela ibheza kakhulu phela manje wayigqilaza kangaka le mpahla manje ifika izolo kade kodwa inamandla phela inamandla ngalendlela ukuthi xa ukwenza manje nje ifika lapho 2023 qhawe ufike wakhandana ofuwa siphakela khona ngo2023 waqhokisa amabhinqa amadunuza kakhulu bathapayela lapho amajongo bayazi lo shulu lwamabhinqa nje ngikhuluma namhla sembeyidlala amabhinqa bawazi ngikhuluma ngomthapayela ngikhuluma ngokujonga ngikhuluma ngomtsizwa ngikhuluma nje ngobhinqa awusho ukuthi ufike wasigqokisa ngempahla enjani lapho ngeke ngathi ukuthusela mangifika ngabathi ukapisi nesigqoko phela afuna ukubona ukuthi kwenzakalani awuze ukhosi basho ukuthi kuyabizeka kwesabeleka wena awubiza ngathi mina show sengikhona ngabaqhamula amadodo siphushe kakhulu 2023 siphushe iqhamula sibiza iqhamula nje amabhinqa ngicabanga futhi ayazi yonke leyo nto leyo adideki nje la sikhuluma nomuntu othanda umculo oyibhinqa uyalazi ngathiwa iqamula kusho ukuthi ungasho ukuthi umbalo onjani-ke ngoba kodwa ahlukana amaqamula lawo impala yakho iyahluka ukhona u-red and white ukhona u-black and white ukhona u-red and yellow amadoda asatholakala namanje kodwa mhlawumbe noma ibrand le ehambe yahlabala wacabanga ukuthi uyivimbe ngokunye ukuyishe umuntu osafuna iqamula manje leka 2023 ungalithola kuwena qhawe uyalithola impela ngikhulume washop maningi nje kuyibukhazikhazi awusuka madoda uthe uqeda lapho mfowethu wasusithetela ngo2023 njengoba isu 2025 ngicabanga ukuthi 2023 2024 ube wasipha kunye futhi usiphele lapho okuseze sagqoka futhi sabahle lapha kwaCrown 2024 sekushubile mfowethu besekuthanda ubanzi abafowethu zange ngilindeke ngivele ngabashaya ngo black and white
Wona lelo gqaze kakhulu lobhale engalweni nje abaningi bayazi nje masikhuluma nge-crown. Crown iyefike yafinyelela kubantu. Lobhale lapho umbhalo crown engalweni igqaze kakhulu ngo-2024. Abalaleli nabathandi bomculo mabhinca ngicabanga ukuthi leyo mpahla leyo bafuna ukuyibona ekulezo zokuxhumana siyaqopha bukhoma Mike Media uzoyibona leyo mpahla nayo uqhawula kithi lapha nishiyo uqhawula kithi singakayiki phambili sacela ukusho ukuthi lezo mpahla nomkhulu umuntu osimamele manje ofuna ukuba neshow engagijima kuliphi page noma kuyiphi inkundla manje ayobona lezo mpahla lezo ngacofa nje thina la umuthi ngibona impahla ze-Crown Clothing ngena ku-YouTube usearch Crown Clothing brand izovela ungene nakho futhi ku-Facebook usearch Master Lee Crown Clothing brand kune page lapho uzomthola TikTok Master Lee amadoda useshilo uqhawe lapho ukuthi zonke lezi inkundla lezo bemthola uMaster Lee Crown Clothing lokho brand uyabuthola ke futhi ungabhala nje zonke lezo uzathola lento esikhuluma ngayo manje bukhoma uzoyibonela yona leyo mpahla impahla esesingase-open phezulu leyo futhi yabo nje igqoka nangama celebrity lawo ongawaziyo nangawazi amakhulu futhi yabo nje angangifuna ukuchaza into kodwa impahla le angagqoka nje nawe ube muhle kakhulu hamba uqalazwa utrend nawe simbo yabo nje mahamba yabo nje lokho hamba ngaba mvika amehla abantu futhi impahla iclean sesingase-open phezulu kakhulu le futhi kade ngigqokile mina ingeka 2020 bani ke le leyo egqokile mfowethu ishasha ngoba nje sigqoke sinje sithi nje sobabili esinayo siphethe into eshasha esesingase-qophelele phezulu kakhulu futhi ke nayo ke izovela izosabalala kulezo zokuxhumana zonke njengoba kuyimpahla entsha abalandeli abathandi bokungezo ngoba lapha sikhuluma ngengezo sikhuluma ngokubhinca sikhuluma ngokujongo yabo nje ngokutsizwa bayazi amabhinca abathanda ukugeza into eyilokelelayo ekhaya kahle ke siphethe lona iqhawe namhlanje elasikhandela leyo mpahla esesingase-open phezulu kakhulu le front and center ungayidinga nje Crown Clothing Crown Clothing brand bathi CCB angithi yo kanjani i-CCB noma CCB ayisho khona CCB Crown branding yabo nje yilapho azokuthola khona qala kithi so njengoba sila ngqokele iyo esikhona esesinayo eshasha eka-2025 noma kusekhona enye ekhona phezulu kwaleyo zintathu mfowethu eza-2025 ikhona ijakhethi nali ngifakile bese kuba khona le nayo sifakile manje bese kuba khona iqhamuka futhi esiphindile kanti ingoma emnandi yakhe amadoda usuka ke iqhamuka ngisho ngumbalo onjani ke mhlawumbe loyo ublack and white ke lo awusuka asigxumeni sihlale kanza kwethu ngoba lokho kuvele kumele ukhulume ukubuka into ekhulunywa leyibuka le asongoma ke le into okhuluma ibuka kumele uyigqoke futhi uyifile nawe ngokuyibona awuhlale usigxuma uhlale laphana elokhunjeni enkundleni zokuxhumana uthole ibrand yakho esezingase-open phezulu kakhulu balele emakhaya isihambelo sethu njengoba ke sesishilo ngaphambilini ukuthi sitholakala kanjani ngicabanga ukuthini njengoba ulapha ekhaya umamele ngisacela ukuthi ngigqume uhlale kulezo nkundla lezo